Ukuba-ke itrenda ingoma yeGcokama elisha ethi-ke iParis, iy'nsizwa ethi ucabashe zithe azingasali ngaphandle. Sawubona kuphi nakuphi la kufinye khona lo mbuso njengamanje okufinye ukubingelela-ke umathinta ceusa intombi zomqomela amahlakha abanye zibaqomela imali sikwazi ngane wethu ngabe usuku lwakho lokuqala ncotha uprezana-ke usubscribe button ushare uphinde ucomment okhuluma nakho-ke uma usubscribe ikhama lakuhamba kodwa-ke sizosenza ukuthi ubone uqala uthola notification uma sifaka la ividiyo phambili ngane zakwethu iy'nsizwa ezidlala isiginci laphana abayifanise-ke nocabashe batheni impela hhayi-ke le ngoma ukuba iGcokama kusolwa ukuthi lintshontshile ngabe lintshontshe kuwena. Lalela-ke ividiyo lapho khona-ke iy'nsizwa zidlala khona ingoma iParis.